Ngimuphi umlayezo ongathi nje ubhekise emphakathini njengoba kulesi sikhathi samaholidi ni ready usushilo kodwa ngicela umphakathi uyiphathe ngalendlela futhi ngicela mabenibiza bekwazi ukuthi besebenzisane ngayiphi indlela. Kunjalo ngibonga umphakathi siyawucela ukuthi kulesikhathi samaholidi mabiza ambulance abayibize ngoba beyidinga ngempela ngoba ama-ambulance akanele umphakathi wonke kodwa uma sibambisene sasebenzisa lawa khona engcosana uzosizakala umphakathi. Okwesibili umphakathi uma abantu sebefikile ababangahlukumezi ngoba kuyenzeka mhlawumbe kade befonile bangayithola ngesikhathi mase befika ama-ambulance balwe nabo. Kusuke ngiyabona lapha sebephendula ucingo mhlawumbe umphakathi wakwazi abazi abafika ukuthi kufonwe nini. Uma khona isikhalazo ikhona inamba yomnyango yolesi sikhalazo nama-ambulance uyathinta le namba lomnyango wesikhalazo futhi uyakwazi futhi ukuhambisa isikhalazo esiklinikhi esiduzane ekhuma ama-ambulance uma sebevula ibhokisi lethiwa i-suggestion box bayasinika izikhalazo esidile nazo siwuphendula. Wesibili umkhalazo laba abahamba ngemoto mhlambe bayojabula ngangcono ukuthi bathole lo ongeve ezothinta amazi ampunjwayo ashayela imoto ngoba ingozi eningi zidala ukuthi kusuke abantu bedle lokho ongafanele bakudle bashayela imoto. Wayigoqa kamnandi.